di tengah nanggrolam jahiliyah urang kenapa ngan aniaya di tengah nanggrolam jahiliyah urang kenapa ngan aniaya manusia rusak akhlak dumrlah manusia rusak akhlak dumrlah hana lima hukum talena hana lima hukum talena Allah ya Rasulullah ya Habibullah Nabiyullah Rasul Rabbana Allah ya Rasulullah ya Habibullah Nabiyullah Rasul Rabbana Allah Pamadin Nabi Siti Aminah Pamadin Nabi Siti Aminah lahir di Makkah tanah mulia lahir di Makkah tanah mulia Allah masanya lahir ya Rasulullah utusan Allah kena udonya masanya lahir ya Rasulullah utusan Allah kena udonya Rabiul Awal malam senanyan karamat cemerlang di terbit cahaya Rabiul Awal malam senanyan karamat cemerlang di terbit cahaya Allah ya Rasulullah ya Habibullah Nabiyullah Rasul Rabbana Allah ya Rasulullah ya Habibullah Nabiyullah Rasul Rabbana Allah Pamadin Nabi Siti Aminah Pamadin Nabi Siti Aminah lahir di Makkah tanah mulia lahir di Makkah tanah mulia Allah bak malam lahir ya Rasulullah teka Asia rumah Sayyidina bak malam lahir ya Rasulullah teka Asia rumah Sayyidina serta Maryam Petro gelangkah rumah Aminah yang termulia Allah serta Maryam Petro gelangkah rumah Aminah yang termulia Allah ya Rasulullah ya Habibullah Nabiyullah Rasul Rabbana Allah ya Rasulullah ya Habibullah Nabiyullah Rasul Rabbana Allah Pamadin Nabi Siti Aminah Pamadin Nabi Siti Aminah lahir di Makkah tanah mulia lahir di Makkah tanah mulia Allah malaikat budia dari jak kunjung Nabi Sayyidil Anbiya malaikat budia dari jak kunjung Nabi Sayyidil Anbiya syaya terang benderang dengan bewangi berumah
Nabi Nur Tadmasya Ya Allah syaitan bentar dengar bewangi baru Nabi Nur Tadmasya Ya Allah ya Rasulullah Ya Habib Allah Nabiullah Rasul Rabbana Allah ya Rasulullah Ya Habib Allah Nabiullah Rasul Rabbana Allah Pemadin Nabi Siti Aminah Pemadin Nabi Siti Aminah Lahir di Mekah tanah mulia Lahir di Mekah tanah mulia Malam lahir ya Rasulullah Patung lam Ka'bah rubah ubina Habilan apuy yang kafi semah Mu'jizat lemah lahir Sayyidina Habilan apuy yang kafi semah Mu'jizat lemah lahir Sayyidina Allahu Allah Allahu Rabbun Allah Qadirun Tuhan di kamu Masajud Nabi di dalam ayun Rahmatnya petrun oleh ilahi Masajud Nabi di dalam ayun Rahmatnya petrun oleh ilahi Abdul Muttalib senang silepah Cucana cedahkan rupa Abdul Muttalib senang silepah Cucana cedahkan rupa Nabi kana balaju petawaf keliling Ka'bah gelingkan Nabi kana balaju petawaf keliling Ka'bah gelingkan Allahu Allah Allahu Rabbun Allah Qadirun Tuhan di kamu Masajud Nabi di dalam ayun Rahmatnya petrun oleh ilahi Masajud Nabi di dalam ayun Rahmatnya petrun oleh ilahi Nabi Allahi katan li ayah wafun Abdullah ba meniaga Nabi Allahi katan li ayah wafun Abdullah ba meniaga umur 2 bulan dalam kandungan Nabi kayatim dalam kandung poma umur 2 bulan dalam kandungan Nabi kayatim dalam kandung poma Allahu Allah Allahu Rabbun Allah Qadirun Tuhan di kamu Masajud Nabi di dalam ayun Rahmatnya petrun oleh ilahi Masajud Nabi di dalam ayun Rahmatnya petrun oleh ilahi Nabi Muhammad anak yang yatim orang yang gasin hana harta hai hana harta yang harta ayahna kebah sabah jariah lima unta Allahu Allah Allahu Rabbun
Allah Qadirun, Tuhan di kamu, hai Tuhan di kamu masajud Nabi di dalam ayun rahmat dipetrun oleh ilahi, oleh ilahi. Tun lahir Nabi ke konton gajah Banda Abraha di Japrang Kota, di Japrang Kota jika menghancur Ka'bah Baitullah mententera gajah pasukan jiba, pasukan jiba. Allahu Rabbun, Allah Qadirun, Tuhan di kamu, hai Tuhan di kamu masajud Nabi di dalam ayun rahman dipetrun oleh ilahi, oleh ilahi. Ka'bah Baitullah sanggup jiprang cicim yang halang gajah ngon tentera. Ka'bah Baitullah sanggup jiprang cicim yang halang gajah ngon tentera. Cicim ababil bata di lembong hancur mekepong gajah ngon tentera. Cicim ababil bata di lembong hancur mekepong gajah ngon tentera, gajah ngon tentera. Allahu Rabbul, Allah Qadirun, Tuhan di kamu, hai Tuhan di kamu masajud Nabi di dalam ayun rahman dipetrun oleh ilahi, oleh ilahi.